the gold or the altar, the outcome of your choice defines who you will become. For which is greater, the gold or the altar? The glimmer of this world aims to break you away from God. The fateful day is coming, the Lord Jesus will return, and the world you see around you will come to an end. There is only a single way to reconcile you back to God. The altar is waiting to sanctify who you are. For which is greater, the gold or the altar? The outcome of your choice defines who you will become. For which is greater, the gold or the altar? The glimmer of this world aims to break you away from God. The glimmer of this world aims to break you away from God. God created man to abide within him, but his desires separate him from the altar. God's initial plan was abandoned by this world. It's harder day by day to find a righteous heart, hedged by many voices. He fell into a snare and no longer reflected God's image in his life. For which is greater, the gold or the altar? The outcome of your choice defines who you will become. For which is greater, the gold or the altar? The glimmer of this world aims to break you away from God. fateful day is coming, the Lord Jesus will return,
you see around you will come to an end. There is only a single way to reconcile you back to God. The altar is waiting to sanctify who you are. For which is greater, the gold or the altar? The outcome of your choice defines who you will become. For which is greater, the gold or the altar? The glimmer of this world aims to break you away from God. The glimmer of this world aims to break you away from God.
E agora, participar conosco na oração de Hogueira Santo de diferença, em preparação para o Templo de Salomão, na Brasil. Una réplica de la construcción más importante descrita en la Biblia. Un proyecto sin precedentes. Un espacio sagrado para todos los que buscan un contacto directo con el Creador. Este es el Templo de Salomón. Fue necesario un estudio muy profundo para mantener la identidad del proyecto de la época. Cada detalle fue pensado para que las personas puedan revivir los tiempos bíblicos. Al entrar a través de esta grandiosa puerta, toda atmósfera interna remite a la santidad, al Dios vivo. La experiencia ha sido extraordinaria. Ha sido desde el momento en que entré al Templo de Salomón, es una belleza muy que sobrepasa las expectativas. Desde el momento en que entras, es una paz increíble, es un lugar que fue creado especialmente para poder tener esa intimidad con Dios, exhala el Espíritu Santo. Entonces, la verdad ha sido una experiencia para mí inolvidable, nunca se me va a olvidar. Todo aquí tiene proporciones gigantescas. No sería diferente el tamaño de la paz que se percibe al entrar en este santuario. Fue una experiencia maravillosa, fue una transformación total y se siente inmediatamente el Espíritu de Dios y no te lo podría explicar. Es algo inexplicable que solamente viniendo a vivirlo se puede dar uno cuenta de la transformación. Pero es algo totalmente muy bonito. Usted pudo haber visitado un sinnúmero de lugares bellísimos y grandiosos en el mundo, pero nada se compara con lo que sucede al pisar este santo lugar, la única obra del mundo en donde el arquitecto es Dios. En diciembre, la hoguera santa de la diferencia en el Templo de Salomón. Feliz a noite, pueblo de Deus, bendição com o Espírito de Deus, agora mesmo por do nabo força e bendição. Bolso tabira e imagem de obispo não e pastor não riba e altar de altar não, de templo de Salomão, da Igreja Universal, pero não tá uma Igreja Universal mesmo que toda outra igreja não, Igreja Universal, tá é Templo de Salomão, é lugar na onde a glória de Deus tá barra de uma maneira forte e poderosa. De como? E não, mais de 10.000 pastor não, obispo não, tá vai unir na fé, para exclamar na Deus, para pedir Deus é diferença na vida de povo de Deus. É povo que está sob riba e altar de cada igreja universal, como aqui na Boneiro, na Corsol, na Aruba, Venezuela, Merca, México, Espanha. Cada lugar na onda tem um altar. É povo de Deus, é povo que está quer, é povo que tem riba Deus sua palavra, é confiança, não vai subir riba e altar e apresentar na vida na forma de um sacrifício. Para sobra, tá é vontade de Deus, assim um povo diferente dentro sentido não, parte de padena para o meu lugar,
para sobra, se você quer o é diferença de embobida, de todo sentido não, é família, é matrimônio, é saúde, é vida financeira, de todo sentido não, é diferença promê, mistério existir dentro, de em cada coração, de em cada pensamento, para sobra, se abo of a mim, se nós não está diferente, nós não podemos nada diferente de nossa vida. E nós temos testemunho não que por comprovar isso aí. Ainda não, que a chega na Deus sua casa, na pia de Cristo, com vida completamente destruída, com vida completamente na suela, sem paz, sem vida, sem felicidade, com a família completamente desordenada e na põe na vida, na pia de Cristo, e Antônio começar o mira a diferença que Deus está começando a se de na vida. A palavra de Deus tem um versículo mais importante, mais especial, como que é compartilhar com você. O apóstolo Pablo, ela papia, em primeiro book de Coríntios, no capítulo 15, versículo 41, está mencionar a culpa transformar. E ela traz adiante um exemplo que está assim nos prestar atenção. Põe atenção no que está para escrever de palavra de Deus. Tem glória de solo, tem glória de solo, e outro glória de luna, e outro glória de estrela não. Para sobra, uma estrela tá diferente de outro estrela de glória. Aqui não nos por compreender que Pablo estava tapado de culpa transformar. De enchê-lo, culpa está transformar, tinha culpa celestial. Tem astro não que está de enchê-lo, e ela mencionar solo, ela mencionar luna, ela mencionar estrela não. Maneira persona que está em Cristo Jesus, ora ela sai fora do mundo aqui, e ela sube para riba com Deus de enchê-lo, sua culpa está o ordo transformar, e tem glória diferente. Agora, reparar que o Pablo está mencionar que é solo, que nós está todo dia de enchê-lo, e tem glória, e à noite está saindo outro estrela com seu nome da luna, e tem também outro brilho, e outro glória. Também a estrela não que nós está nós está de riba terra, e nós está, e isso nos cara, e nós está estrela não, pero cada estrela tem sua glória, glória diferente. Agora, põe atenção, se Deus não está dando para toda estrela não é mesmo glória, sino que Deus está dando para cada estrela glória diferente. Bom, não por pensar tique, que também aqui na riba terra, Deus também está pondo glória diferente riba cada gente. Ainda que Deus está nós tudo de mesma maneira, de mesma forma. Deus não está a acepção de pessoa, não. Pero cada pessoa que está usando a fé de uma maneira diferente e tem uma vida diferente. Não está tudo ainda que tem a mesma vida, e não está tudo ainda que tem a mesma situação. Tem gente na nossa igreja que tem glória diferente de outro gente, tanto na vida personal, caráter, comportação, pero também de na casa, de na família, de na saúde, de na vida financeira, de em todo sentido não. Reparar, é mesmo Deus que tinha detalhe, essa é a palavra, é detalhe de poner de solo glória, na luna outro glória, de estrela não, cada estrela tem glória diferente, cada estrela tem glória diferente. Para sobra Deus está assina
Assim nos Deus está traga. Deus está põe em cada coisa glória diferente. E assim também Deus está traga de ser humano. Esnanco da busca de dia, para meio de fé e diferença. Se Deus está mira fé diferente, Deus também está dando vida diferente. Que glorioso, Tor. Assim nós trabalhamos unir nossa fé em oração e nós estamos em campanha de Israel, em templo de Salomão. Me trabalho preparar-me para essa oração e tem aqui o book de Ehustunam. Ehustunam que está viva para meio de fé. Quando sube riba e altar caba e não está decidir de sacrificar na vida, de pôr riba e altar. E sacrifício na vida representar sacrifício para buscar a diferença. Maneira testemunho de senhora Maria Alcinda, que nós trabalhamos agora, e escutar como ela chega na Igreja Universal, como ela chega na pia de Cristo, e como ela usa sua fé, e como ela mira a diferença de sua vida. Mijn naam is Maria Alcinda. Ik had een ziekte. Begonnen een ziekte bij mijn 13 jaar tot mijn 37 jaar. Heel lang. En ik werd misbruikt door een familielid van mijn 6 jaar tot mijn 13 jaar. Alles, deze ziekte en de mishandeld, het was allemaal één strijden voor mij. Omdat ik moet strijden voor mijn ziekte. Op een gegeven moment, mijn ouders wisten niet wat ze moeten doen. Ik ging iedere keer naar het ziekenhuis. Maar die dokter kan niet vinden wat ik had. Omdat de dokter zei, ja, ik weet niet wat dat is. Ik heb dat nooit gehoord van deze ziekte. Ben ik naar het ziekenhuis gegaan. En het ziekenhuis, ze zei, dat hebben wij nooit gehoord. Zeeziekte. Tenminste, eerst, ze wist niet wat voor ziekte is. En ze zei, je weet wat, wij gaan noemen deze ziekte zeeziekte. Dus daarom, ik zeg nu zeeziekte, omdat die dokter wist ook niet welke naam ze moeten noemen deze ziekte. Dus je noemt nu zeeziekte. Iedere keer als ik naar het ziekenhuis, de mevrouw met de zeeziekte. Op een gegeven moment, ze gingen alle soorten dingen doen en testen en dat soort dingen. En ze kon een oplossing, omdat wij gaan proberen met elektrisch shock. Dus ik dacht misschien iets wat ik krijg met medicijnen, met chocos, dacht ik. Er was letterlijk met elektrisch. Er was zoveel knopen zie in de borst, overal. En toen, ze maken net als, dat is net als iemand die hartaanval heeft. En ze geven die shock en dan komt die persoon zo. Zo heb ik gekregen dat. 2 jaren lang heb ik die shock gekregen. Maar ook zo, ze hebben niks gevonden. Nou, tussen de tijd, ik heb 2 broers. Eén is assistent pastoor en één is een helper. En ze had mij gezien en ik heb verteld wat ik allemaal doe. Eén ding wat ze zei, God wil jou helpen. Toen ik zei, God wil mij helpen. Hoe God wil mij helpen. Ik ben iedere keer naar het ziekenhuis. Ik ben juist bij de dokter. Hij zegt, als jij naar de kerk gaat, je wordt genezen. Nou, oké. Maar ik dacht, nee, ik ga niet naar de kerk. Nou, ze zijn weggegaan en ze zijn weer teruggekomen. En toen zei mijn broer, Cinda, ik ga trouwen. Maar jij moet alles beslissen, jij moet alles regelen. Ik zei, is goed. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik begon naar de kerk te gaan. Tegenzin, hè? Tegenzin. En op een gegeven moment, die moment was campagne voor Israël. En er was een vrouw, die vertelde ze getuigen. Nou, mij verbaasd, zij vertellen dezelfde ziekte wat ik had. En ik dacht mezelf, en die vrouw zei, ik ging over. En er was een vrouw die had ook geen werk.
Dus zij ging ook dingen doen. Ik zei, nou, als zij ging alleen naar altaar offer, dan word ik ook genezen. Dat geloof komt binnen me. Dus ik ging, ik heb die envelop gepakt aan het altaar met deze geloof, omdat als die vrouw werd genezen, ik word ook genezen. Dus ik heb die envelop gepakt, tussendoor ga ik dat ding regelen voor mijn broer. In de tussentijd, hij is getrouwd, hij ging terug met de vrouw en ik ben gebleven. Maar op een gegeven moment, ik zei, God, wat moet ik doen? Omdat ik ben ziek, ik heb geen werk, ik heb niks. Wat moet ik doen? Dus er kwam iets in me, haar schoonmaken. Dus ik ging mijn folder zelf schrijven. De kerk heeft een folder, maar ik ging mijn eigen folder schrijven. In de brievenbus van buren en dat soort dingen. Wie wil dat ik schoonmaak in zijn huis of strijk, maakt mij niet uit. Op een gegeven moment krijg ik, daar ging ik werken. Alles wat ik heb gewerkt, ik heb allemaal in de envelop verzameld. Ik zeg, God, u gaat mij genezen. Omdat ik heb uw getuige gehoord. Dus die vrouw is nu genezen. Dus ik wil ook genezen. Na de 25 jaar lijden is genoeg. Nou, ik ging met deze geloof. Dat was echt sterk. Ik ging naar de altaar. Op een moment mijn hart begon te trillen. Maar ik had zekerheid, omdat ik heb mijn werken goed gedaan. Ik heb mijn offer goed gedaan. Nou, ik naar het altaar toe, die dag. Na die dag ben ik naar huis gegaan. Binnen een maand, ik was genezen van die ziekte. Ik was genezen. Mijn man kende me ziek, mijn kinderen kenden me ziek. Toen mijn man zag mij en zei, ben jij genezen? Ik zei, ik ben genezen. Hij geloofde me. Nou, hij was blij, kinderen was blij. En ik ging verder met mijn geloof. Maar op een gegeven moment, ik ging alleen naar de kerk van zegen. God had mij genezen, oké. Maar ik dacht, oh, God kan meer dingen doen. Dus ik ging even van campagne naar campagne. Van bevrijden, van familie, voor mezelf, campagne. Maar ik zelf verander niet. En ik had altijd een verdriet binnen me. Ik was altijd slachtoffer. Ik kan mezelf niet iets oplossen. Als iets, ik bel gelijk. Of familie. Is iets gebeurd, ik weet niet wat ik moet doen. Ik had niet, hoe moet ik zeggen, ik kan niet zelf dingen oplossen voor mezelf. Ik moet altijd raadplegen. Ook naar de kerk. Zodra die dienst, ik hoor die woord van God. Zodra die dienst, ik ga achter een helper of een helpster. Oh, is iets dat en dat, wat moet ik doen? Op een moment was ik zat. En ik hoorde altijd, de pastoor zegt, waar baden jij? Achter je zegen gaan, oké, is belangrijk. Maar waar baden jij je achter je zegen gaan? En voor jezelf niet. Eerst, die geest van God, die wil je begeleiden. Maar bij mij komt niet binnen, hij wil mij begeleiden. Begeleiden bij mij was alleen maar zegen. Maar op een gegeven moment besef ik moet die geest van God hebben. Dat was campagne van Israël. En ik ging naar het altaar. En op het altaar heb ik me overgegeven. Dat was mijn vakantiegeld. En ik had ook aan God gevraagd, wat wilt u meer? Nou, hetzelfde geld wat ik heb gedaan in het begin. Bij vrouw extra. Maar ook mijn hart, mijn ziel, alles heb ik altijd voor God. Ik zeg, God, ik maak me leeg voor mezelf. Ik heb alles in het altaar gedaan. Die moment, ik ging uit het altaar, ik voel me binnen me. Een vrede. Een vrede in me dat ik kan niet opschrijven. Een vrede wat ik had. Ik begon God te prijzen op een manier wat ik heb nooit gedaan. Maar die moment ik wist, dat was vrede. Dus sinds die dag voor vandaag, de Heilige Geest begeleidt mij. De Heilige Geest zegt wat ik moet doen. Ik doe niet wat ik wil nu. Dat is zo mooi. Omdat zodra ik van huis weg, ik zeg, God begeleid me.
Ook bij mijn werk. Soms ben ik aan het werk, wil ik dat dingen doen wat ik wil doen. Maar die Heilige Geest zegt, nee, je gaat dat doen. Ik werk met patiënten die soms overlijden. Maar op een gegeven moment zijn mensen aan het sterven. God roept mij om naar die persoon te gaan. Soms ben ik daar, naar die persoon. Ik weet niet wat ik moet doen. God begeleidt mij. Dopen dat persoon. En soms denk ik, dopen moet pastoor, moet helpers te doen. Hoe moet ik doen? God zegt, ja, ga doen. Ik doe. Ik evangeliseer die vrouw. Ik vraag als die wil Jezus accepteren. Soms die vrouw zegt, ja. Op een manier wat ik denk, wow, nu moet ik wel doen. Begon ik zo te doen. Maar met de begeleider van God. En de andere dag kom ik daar. Is die vrouw gestorven. Met vrede. En toen ik zei, oh, God begeleidt me. Die dag van vandaag ben ik blij. Omdat ik kan niet leven zonder Heilige Geest. Hij is belangrijk. Hij is belangrijk. Tá momento de oração bang papia com Deus. Senhor, meu Deus e Tata, em nome de nosso Cristo Jesus, Cristo Senhor e Salvador, nós está unime, Tata, hora aqui de oração, não só a mim, não só a mim, pero pro pueblo. Es não, Tata, que ta quer, es não que ta busca, é diferença, Senhor. Não solamente diferença de parte de para fora na vida, pero principalmente diferença de parte de para dentro, Senhor. Ora, nós ta escuta, mi Tata, e Senhora aqui, que Tabata sofre 25 anos de maleza, enfermidade. E ela avisa que tu rende Tabata conhecer e como é persona malo, e mulher malo. Ela avisa me casar Tabata conhecer me malo, me yunan Tabata conhecer me malo, me romanan Tabata conhecer me malo. E me Tata, a busca, riba bo altar, é câmbio, é cura, Senhor. Ela busca, ela escuta, é palavra, com a sali fora de boca de sua familiar, não, sua família, não, me Tata. Depois ela escuta, vos servidor, ripe altar, e ela querer, Jesus. Pero depois ela compreender, mi Tata, que não estava por mim, Senhor, está na igreja buscando bendição só, é mester algo mais, algo que vai assim dizer, é persona diferente de verdade. Ela começa a buscar o Espírito, Senhor, e aceita é secreto, mi Tata, te é justo não, tá es não que tá quere, que tá servido, Senhor, tá servido, ribe altar, com um sacrifício material, físico, pero principalmente servido com a vida, Senhor. Ah, mi Tata, bendicionar a hora aqui, é justo não com a subirriba e altar caba, decidi, mi Tata, de buscar riba e altar de templo de Salomão, e diferença, e tais diferença aí com nossa busca, Senhor, é diferença de pueblo, mi Tata, que de verdade vai conhecer, que de verdade, mi Senhor, vai entregar, entre vida, alma, coração e mente, para sobra, se não te entregar na vida como sacrifício, turcos lo cambiar. E família ta cambia, e saúde ta cambia, e vida financeira ta cambia. Pero mi Tata, se es não que ta sube ribe altar, não ta sube, decidir de entregar a vida, nada ta cambia.
pero mitata hace oração para o justo, não. Cada nome que está aqui tem book de justo, não. Dona não força, capacidade, encorajar não tudo para não ter medo de sacrificar na vida, riba e altar. Assim nós está unidos em oração e me está entregada em bomana e oração aqui com a segurança de vitória. Em nome de Tata, eu e Espírito Santo. Amém e amém. Dios creó al hombre para en él habitar, pero sus deseos lo apartan del altar. El plan inicial de Dios se perdió en este mundo. Cada vez es más difícil un corazón recto encontrar. Con tantas voces se dejó. Amém, Shonam. Seja bendicionado. Que testemunho maravilhoso, Tor. Para sobra, ora nossa pápia de diferença, nossa pápia de esse, de povo que depois que não compreender, que buscar diferença não significa buscar bendição não só, tá buscar a diferença de Padém. E Senhora Maria, agora não está solamente uma senhora curar na igreja, não, está salvar outro gente, está evangelizar outro gente, está até batizar outro gente. Para sobra, agora está diferente. De ensunco tabatá, pedir ajudança, agora está donar ajudança para outro gente. E se nós também buscar riba e altar de templo de Salomão. Vou pôr o e altar de templo de Salomão e altar ei. Nós também mandar nos petição não. Nós também mandar nos petição não riba e altar de templo de Salomão. Com a segurança que Deus também donar-nos e diferença. Amém? Amanhã nós está back com nossa oração no embora de a noite. Perseverar. Portar sempre na hora de assim a oração e o diabo também põe alguma coisa para bom não buscar, para bom não fazer oração, pero tamará em nome de Cristo Jesus. Feliz a noite, Deus bendicionado. Amanhã, de razão e santa cena, vim buscar o Espírito de Deus. Solo existe una forma y es reconciliarse. El altar está listo para santificar. Ora templo de Salomão tabata na Israel pa quase 4 anos e tabata prenda de corona na Jerusalém e é centro de adoração na Senhor. Quase metade de escritura nang den Testamento Viejo tabata durante tempo que o templo de Salomão tabata riba pia ainda. É hecho de compreender a edificação de sua história e desenho por agregar a referência de gente da Todo-Poderoso. Que cota a edificação do templo de Salomão? Salomão arriba a Assembleia de Israel na oração, notando que a construção do templo estava a representar o cumprimento de promessa de Deus na David, e dedicando o templo como lugar de oração e reconciliação para o povo de Israel. E para estrangeiros que vivem na Israel, tem encontro verdadeiro com o Deus de Israel. Que o templo de Salomão está representando? A presença de Deus no templo aqui está unir ser humano com o divino e permitir o ser humano de interactuar com Deus por meio de adoração. Também ele acende a fé no povo de Deus, criando consciência de submissão, respeito para o que está santo e temor do Senhor.
Awe, o Templo de Salomão te inspira o mesmo propósito na coesão anterior. Despierta a fé do povo de Deus vivo. Na julho de 2010, a obra grande a começar. 4 anos depois, na 2014, a ideia é abrir uma realidade. Depois de sua inauguração, milhões de gente no mundo aguardam bombini. Não aguardam livrar de não aflição. E não assim que por meio de fé nós podemos alcançar resultados extraordinários. E na lugar aqui, caminho da hope a testificar o poder de Deus, nós lo temos nos seguinte campanha de Israel. Aqui você tem a oportunidade de mandar uma petição de oração no mesmo lugar, para sobra tapará escrever. Agora, meu ovo lo tá abrir e minha orelha atento na oração assim tem lugar aqui. Pastor e obispo ng rond mundo lo hasi oração no lugar aqui e determina a transformação de vida. A campanha de Israel no Templo de Salomão. É oportunidade para vir a própria bendição.